clear tu te chi bai vek ule rem chan jok na wangin tun ruma hian ni dang anglo devin chong te le a che vel thil thleng langsar zual kan clear ho do na ni thotan ni khan civil SDO Dr. Manesia Khaimei Chho kai hruaina in apisa a meeting nei ani a longtlai senior medical officer Dr. Thaiji le chong te senior medical officer Dr. Walter Lanun tuanga sai lo te telin chong te VLTF hruai tu te le tlom ngai pol hruai tu te nen an thu khom he meeting a hian hridan cha ani theinan theitop chua malak na tur soi ho ani a VLTF ten mani area thawa khotaka in khuwa khirna kalpui ni se ti ani bok mei ni somni pasaria longtlai bor sap howa meeting thu chuak bo zuin longtlai CMO chuan 4C atana rotna munte a hmuna en fiang nga lani a chong te a 4C atana man thei mi somriat panga len thei na tur ruwa man nga lani tundin hmuna chong te a positive zani somsari pathum enkol mek an ni a mi za somli pali te chu dama chhuwa tir an ni to positive mu chhuwa zong zong hi mi zathum somriat pariat an ni to bok borkoloka COVID-19 positive mu chhuwa ani hnuwa borkolok khua chu April ni somni pahnih khan hrilen na hmun containment zone a puan ani a tundin hmuna hrilaka fihlim to a lana wangin voin khan containment zone a puan chu suit ani Saizo West VLTF in chung ko harsa somni pariat hnena bu fayan sem zirtop ni khan Singapore Buddhist chuan chongtea Buddhist kaltangin hridona manatan Saizo West VLTF hnena cheng sang ni le chung ko harsa te tanpui na tur bu fai bek ruk an pe a chung ko somni pariat hnena bu fai hi semani Saizo West VLTF chairman pu vilal thang zola chuan hun khir takara ngai sakna le thilpek lutak kandong hi kan lom tak zetani ati longtlai district CADC area Saizo West a hian chung ko zavel chengin COVID-19 dolet na kwanga ngor takin an thoka chong te civil SDO Dr. Manesia Khaimei Chho po in ngei ven rengin tundin huna har satna lian tham an la tok lo Chakma Autonomous District Council Deputy Chairman atan pu Anil Kanti Chakma an thlang Chakma Autonomous District Council Deputy Chairman Kalchokta pu Mohesh Boran Chakma in April ni somni pakhata bana athelu hnuwa tunkar zirtop ni khan chu tu omlovin pu Anil Kanti Chakma chu Deputy Chairman atan an thlang CADC Deputy Chairman atana thlan pu Anil Kanti Chakma hi Bajai Sora MDC constituency atanga BJP candidate thlan tlin ni in MNF azom to a MDC tam ni na amang me kane chong tea Kamalanagar Bazara kang mei chuakin bungrua chu man lovin in pathum akang fai vek tukin jing dar thum vel khan chong tea Kamalanagar Bazara restaurant le in sakna bungrozor na dor chu bungrua engma chu man lovin akang fai veka mihring thi le hliam anom lo tukina in kang peace ne hadini taluk dar te in hi restaurant ba ka chung koli in an lua in pani dang hi pi tonika in ni in pu anulal tangchangya ten hardware doratan lua pakhat jok hi lua tu omlo ane peace ne hadini taluk dar te in atanga electrical swala wanga kang mei chuak nia soi ani a dor kota scooty pani ding po lakson man ani lo wangin akang bok bungrua kang ralta hlutna chutin cheng noi somli le paruk singkhat sangkwa zali borvel nia ngai ani Chakma Autonomous District Council chuan siwa atanga andon oxygen concentrator chu CHC chongtea an hlan siwa International Bharat New Delhi atang hian oxygen concentrator pali dongin voin khan CADC Chief Executive Member pu Durjadan Chakma chuan CHC chongtea pathum a hlana PHC Barapan Soria pakhat an hlan bok CHC chongtea hian Senior Medical Officer Dr. Walter Lanun tuanga sai lo le atho puiten an lo dong African swine fever vokri len hmuna puan chongte poin ji omlam panma se thrilen hmun apuan chu suit alani lo April ni somni pali zanlai atanga vokri len hmuna puan chongte po hri hian ji omlam apan meka
Shrilen na muna puan ani ero suit alanilo AHN veti department tarlandanin chong te a hian vok zahni somruk paruk thito in rampuma vok sanga za somni pahni athito bok Mizoram sarkar chuan total lockdown apuang chunzom COVID-19 hrileng tho ni na wangin Mizoram sarkar chuan April ni somni atangin in khar khipna apuan chu hrileng hian zi om lam apan theilo awangin in khuwa khirna khau taka kalpui chunzom ani don he in khuwa khirna hian tun thla ni som pali jing lamdar li thleng a o ang khati zong kha chong te le a che vel tun kar chunga dil thleng langsar zual kan thlir ho the te chu ani e